Ya. Myntri Rangbah do kari Narendra Modi ula Pynlong ye Jingialang hapdeng ki Jingiaday ki Ari but Myntri Rangbah do kari kari Japan u Kishida Fumio hanong ba Delhi mentagasngi ha ka jingkren jengu hadien ka Jingialang Modi ula ong bakani ka Jingialang ka thmu ban kantiu ka Global South but ban Pynklan ye ka Jingiaday hapdeng kari India ba Japan ula kedau ru bau Richard ubakongsan jong ka Jingyo yalam kari India ya ka G20 ka long ban Pynbena ya ka Jingdon kam jong ka Global South ula ong ru baka kolshor ka banget ha ka vasudhai va kutumbakam ka nget man kentiu lang ya baro umudi ula banjur ba mentau snem udai usnem uba pair ha ka baka India baka Japan ki bat ya ka kerdan presidency jong ka G20 bat G7 भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बताया हमारी G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना है वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है ulat jong ka jala upagu shohan